Del muna. How ingin a life ingin a. Okay. Dalawa orik on. Le bangas king ofla. Okay, kantar muna. Next time bam dala ko lang. Ngatar Okay. sang solo yun ang matawag. Right. Lo. Okay. Well, praise God. Lumalap ni singgat ki. But kun fashion ibig line simsing Monday si mit ki Bible study ki 2025 along si sang lumalap ni singgat ki mulan may tagaywa ma pash ki Bible study kes tangay lumalap ni media kulon sin brother clean brother nine ki kain relevant kain ashlin platform singing kain akfashi Bible study lash ki yesing Globen jingat ke lagan ikek lagat kain sang room lan ministry lan wait for ingan robe Bible study la dal ki belse ime ki 2025 pe matela kat la rimagin me rimagin any Bible study so kulon jingat ke la koin ikek la pe ange koin ke wana wash mi singe magata robe nangalang siba kulon jingat ke molan guys sen wa ma we sign medium singe pa sa Frankie wing kumashin be kulon malam jingat ke molum Akin may nagay mga talalila siya peki screen ama wigat peki pelsin na yun. Pero alang sinafak ko lang singkat kilagat kentray ni Arshki pelsin na Bible study la siya be. So, kudem dawet Bible study la mising ya. Siya mamash yun na kudem kandi na kaya pa. Kudem da ki buklan Rome sapta on gosh mising. Pinalang silang God at kain aksapila pe na ki pelsaing ten makain showang na ki matakuan be fina fight ten ka na ki kata series sadya e vai ki klan sirtan along si akilamila na kitam dawa ki na ki me buklan Rome saptawan kosh long si invite mo it na ki na ki Bible sa sing ala na mga yok si be si bangin na ki buksin buksin magde orik magingay magigde kitin na background ka kitin foundation na ki introduction na ki buklash mi singing buklan Rome saptawan gosh kidem da kim sing koncham ki dying to leave alena ana intena fal na ki mol lash mit fela kon mi se kon mol teben alena makes sense kash logic na ki natural man ka natural mind se line kan is masing isik la kof ka kon mi se kon mol the season is session like mi sing yo kide kan li kem da wake e kash ke tabok la kanin kisin check ki justification sanctification liberty victory security Rikmalan Holy Spirit ko mamasa ba intention lan masa ba na siya papuksing ito jamram yokil nagigitam tayo singing along si Ben Aureling kan introduction like mi singing like de jam ki buklan room saptawan course ki buksing sapta sing de jam ki may Christian room ngay edel anaten palamash they feel like they're getting ready to object we say objection like na ki Leta lal Paul na sildal. Kiridia na sildal ngayon. Talakulatin kontaksin siya ke. Nangamoy ay penanasish mo ito mising ipeke. Instead of cut, long kita na akong kastan God. O kat long kita kan kameni. Kinain ko nutilak, tilad mong which is long silan God pepangan. When long sinalan mo ito, kadin flayla, willan mo ito sila. Mawul kamise. Insewo bukas nga. Miste ko lokalok.
Pangmay utagan siya orang along si Shamgim singing finde leather singing they felt like objection as they heard Paul's letter na kaya Paul anticipate pa na kang siya ngay. Nakat fin kaya alam kaya san kat pe. Kaya anticipate pa kan naklan may tan ki mapay pala fat. Kain lalmet may clash may taman limited akat. Shkikitan kain oric opinion na kaya san kat. Langas na ki ito la shipena without the spirit of God. Ingon luti mo ito. Napangan ko to luti kulu sa tao kikiyap mo panang panlam wait mawaling kalim lape kaya ngay. Or misingi kidamda kipuklan rum nga fact lang nagdashik ba? Kipuklan rum sa taon kosh nagyahal kosh. God, Paul, through the Spirit of God, Paul is defending doctrines lang justification by faith. Nara matulong ngayon as kamiluto tas misingi ngayon. Ingan di pangi stand like Paul and my duken kanakilimila doctrines of justification by faith la. It's only faith that save. Nakangsinsiyak tolo kayo nagi objection dolu. Objection dolu lan may true mga inga in line like kaya pa siya masime ito pangi. Kung gano'n diya. Number one, ilad ba mo, fin Christ lan God ay lapawn. Kaya nagawa magulo ka aswell. Na, if I pa nagdan kantay, na magulo. Pila ni Christ lan God ay urik mo. Nabuklan rum sa taon kosh, pa siya nakisingalan kosh, singalakos, in fact singalakos. Pais ang tabok lama singana. Kasi siya singa nagikasingan pa mo, if God's grace abound, when we sin, then let's continue sinning so that we might experience more of the grace of God. Pangan objection sa imita. May ikin pa mo. Kaya finklang ka de yok pel nagkakatarit magulo ka. Kaglang ka tash pel nagkakatarit magulo ka. Na file kiten tash ko sa kinrorik magulo klasya pe. That's number one. Number two, background na kimiluti kipuklan Roma pa. See objections kileta singa pa. Fingat, if we're no longer, fingat tilaman tayo masa po. Nakalme pa, kachigo sa kinro na lang sinalash. Pangan objection number two. Masimita nga si expectation, masimita mo. Finkalan lang katash, pero nagawa makaturit magalu ka. Na-fight kita tayo, ulit magalu na, kaya mo kan experience Christ and God. Lami pa life hack ya. Papuklan romele, kashikat, ingan tapoklan na siya, tiki na naklash, o kinanaklan katmalsang na si Paul, langgan likiye. Number two, si mga objection number two pa. Ito kagipuklan rom sapta, on gosh pena, first singalimikosh na ki, sapta ikosh pas on gosh. Rom sapta on gosh, first singalimikosh, nikis, rom sapta ikosh pas on gosh. Ilta poklama singaling confat pe. If we're no longer under the law, then we are free to live as we please. Lapay kasta, pukse lututas misingi, kipuklan romo, eta poklama singanasish. Kudain kain liye la pia na pa makadil fakkel. Na number three, objection number three pa. Kotorela, masaplan kadil kulukle. Pangan objection number three. Nakikita lutut kimasingi, Polish king kan kagat, fallen is pemusing then makain kalam kela. Understand that we're no longer under the law, but under grace. Nam dali kan kisin sing papa na rosh, may kushayo misinging. Laughing kat tim tayo masa. Nakanya pakatsko sa kinron na lang sila. Katwin magdani kuil, plan lan kat naki salvation lan may takat kanaro. Nakatwin magdani agus masa plan kat kapindero. Nakaiwan objections na akalim yun na paila. Kati na kalim kela may masa pafa. Nakati na kalim kela may shubelan grace and God. So malungan it's going to extreme legalism and extreme
license on others to do as they please. Pangin magden kantaran ke, sinsin ke chivena kren kan long kya sangat ke, misingin nila. Kaya ba na objections to mga shkeka? Makalim ya pa. Katina kalim ke masatan ka, katina kalim ke Christian ka. Kat mo katina pa tayo masak, nakat mo, kalanglan ka te pamuli ka te, kat finorit magalu. Pangin ka na naklash may tama, ala na kaya ito buklan room sa taon ko siya, kaya siya kat, so Paulil tipeni justification, can explain iplan sanctification na. Hindi ako tayo yung kaya na actuasiyas mo ito, justification, ay sikipa lang kayo, ako tayo na lang silang God, kaya sanctification ka, sisilalas mo ito na kaya, mohul si makatil kaya. Nara matulong ang taligim, dahil kan linautan, media kan kasyagat peke. So Paulil si mas matulong inko na kalimila, it's possible to live a victorious life. Namakain sangat pa yan pa, buklan rom sa taon ko sa phone. Namapaisip pangila, we can live a life of liberty. Mulch kosok si magdetish kosok rolong si Lars. Ako de mulch kosok ng kala, wenin mananang kagat misingi. At the same time, kada liyang masapa. When Jesus said, ito kain kanaus na masapa. All the kind can fulfill every single commandments, every single law, whether it's ceremonial law or judicial law or moral law. Na parang matulong magtalingay, buklan rum sa taon ko sila kalamila, we can live a victorious life. Buklan rum sa taon ko sila kalamila, we can live a life of liberty. Kanya pa, wangin na mga nanangagong, wangin na nanangagong, wangin na requirement kay lain inalo nanangagong, wangin na requirement kay lain sapat in line ko, mangin na phone na pa, buklan rum sa taon ko sila talagang lagya. Na number 8, chapter 8, ilakalamiki, security lash, we can live a life of security, meaning our future is secure. So Paul akalamye, magliliki buklan rum pa, in trying to explain our relationship as far as to the law, to the flesh, and the Holy Spirit. Nagdamday ki instruction like Paul ko, may luti, may fatlaling kan kaskat kaisin nga. Nakash matulu, biliya kung kanska pa matulungan. Nagdamday ki buklan Rome sa taon gosh, first siya na ki singaul. Ipsimit ma Paul cham kanyoki sa taon gosh, first siya na ki singaul nga instruction siya mit lang. Na siya. Kudan kain, for us to attain victory over sin. Kumekatang na pagka magulo ka. Kan makain mo victorious over sin. So Paul gave us 3 instructions. And the first instructions, instruction siya may, akataya siya na kela, may talal pong siya mo iling katang la pagka, pagibuk ng Rome sa taon gosh, first siya na ki on gosh. Na finish may mawikat online, kain riti, sapta si on gosh, first siya na ki on singaw. Pangan buk si magtali kami singing Puksimetan. So instruction number 1 pa, kumineta, ma. Ina siya talong ke. Lasya koma, me koma. Nakilak yung katkanta ka niliye pa puksinganin kayo. Kaya siya kay siya na kayo. Finish, aš met volunteer and read. Aš met reading na kawangan. Facilitator la dyan, kung dahil ko dalawang sound. Kumnong break, Pastor. Malong pa siya. Okay. Ila kumon.
Mas met attendis din mga kan read ko wan. Sister Rosa, can read. Pastor Frank, yung bang correct? Okay, ano wan mo? Sister Rosa, Frank, you pass. Mute, Sister Rosa. Commute. Med. Okay. Kamu kan read, tingin na. Ay, dati kan long po, sir. Oh, Ano, pangay. Kay. Malap. Namie Kotefa. Yekotero na Makulu. Kamukuan man God your bandero. Or Tiwanye. But you prepare na ke Makulu. Kaya tagadi check na mukit Makulu. Tapos yung ito la ke baptized in mas pala yun Christ. Katoye pe baptized in mas pala yun kini sawan. You got baptized the patulan pagpagi. Ewan ni like One on and off, Mike, let Pastor Frank in. Go on. Roman Garcia na Gasingaw. Okay. Ama kasha masing kay wa. Kaya nga, should go in Mike, kaya nga na siyam. Namda ki number 1. Masimitan pa, casting ito. Napel po sila kilimi casting repetitious nun may lutut at musinyo. Napuk, fostoluk de amekan na ready. Kren kandi la pangi instruction lal Paul. Na sishmet lalal pungi. Lagde mul katang la, muling katang la fakya. Ke mulash fellowship. And it's possible. Napanin, castingin kumeliye, pel po sila kilimi. Ito, castingin, ito. Kan me pa ila kilim na pole, ligyan na siya can understand the basic doctrines in this. More like with Christians, it depends on itae, kalutut, katudi. It always founded on the doctrines of God. Naging mga Bible lang. Finsita ni can keep us from, like, keep us ignorant, naging mga Bible na faculty. Kaya ito, fin ko siya lagden dito, mana, pangin maro, muling Christian na siya, it's not victorious. So the basic truth mapolituti na sinmoy talad fong iyo pa, believers' identification with Christ, matolo. Matolo masang identify mo katang la sila siya. And this is the believer's identification na kime, matulungan pa mem, delisam kime lututas ke, buklan rum saptal mekos. Identification lash na rin Christ, ndal reading mo, matulungan pa mise, pagpaki, Mauliak lang Christ Jesus. Pangan believers identification. Kung we Jesus mise, kung we Jesus may pagpagi, na kung we Jesus mauliak. Ito si lumangan pa poli siyamram kemsingin. Kung di na ito la kung we Christ mise ki baptize lal. Kung di na ito la kung we Christ me, pagpagi ki me, mise lal be. Kung di na ito na kung we be Christ, mauliak. So, liti silang Paul, masimit malishkin na kilominasish. Masimala kilominasish kan pa. Ono ki kata identify na sinadam simeta. Kata identify na sinadam simeta, ki maguluklash ki sin, ki condemnation. Pangin mo kata identify na sinadam simeta. Naroon ki, Jesus iltaga sa second Adam, iltaga na matulog at o emwailal ke. Pangan lutilat po nagi believers identification with Christ. Matulu sang identify na siya nga kuma.
la meko tashkeo, la sirkoto. Kat we Christ mise, kat we Christ pagpagi, nagide we Christ mulya. Lain sapla ito ko, future resurrection lasha, pangan, may luto si ma polish king kan fatma, eusi na siya muling katangla si. So Paul run a translation si from like, kiltram ki sin, now yina, kiltram ki, fruits may kansika ki mulan may si. Itayak si lash mi si ngay. So ki Christ Jesus, kita nito na pa Jesus ilte mise ki maguluk lash magayna. El mise na ki kuluk kape. Katindahan man mise na ki maguluk lash magayna, nakalme pa, suna katangya kle mise. Na panang maluto si Mapolil, shiking kan gargat ni singe pa. Christ Jesus, ilte mise ka na ki maguluk lash. El mise na ki maguluk. Kalme pa, maguluk na ki wawang na sapla. And then Messi ke kat wala mise na kepe. Amo kat ko hindi ke buklan rom ke luto charge to kala. Buklan rom sapta tolu fasong sila kala mi penasyo. Kren kan ni so masumang ta reading niya nang pa kasi nga ito kokumche ito na pangan instruction si metlat Paul na siya. Kada reading buklan rom sapta on gosh fostolu. Buktolu nga usi na siya. Nagipostolungan, kada hindi kasingan. Ito. Pinash. Rome chapter on God's first tolu. Toko was the itola, kikot baptized in masifan na in Christ Jesus. Kotoye be baptized in masifan na all, kimi selal. Foson tolu pangan eh. Yeah. How? Di ilangan. Kakuspe ito. Ito. Nakasibe ng iskingan. Bakin mo. Pangan kikita ito ngay. Namusi na siya tengkatang lala. Makulukot isipe lang ay min me. Ilmise ke makuluklash. Na ilmise ke makuluk na kayo. Jesus Christ not only died for sin, but he also died unto sin. It means na nagkimakuluk, it means na nagkikuluk kong. Amen. Nagdawelan mise, nagdawelan pagpaki, or nagdawelan molya. Na parang kita reading, pela klug the reading na, siya fos makilamye, ito, makiya kasin ito, number one bangan. Katrili siya kasya ready for son gosh. Buk siya nang kademda ki buklan rom sa taon gosh. So ready for son gosh. Ikot itola, mol matalash with Christ and we're giving saxin. Wow. The But God ito, line going, kanaus, and we're giving saxin. The God line kanaus na kayo na lash, nagkimakudu. Na kot fat tiye si Phil pa mo cause nagkimakudu. amen. Pelulad pa. Amen. Narokito mo itma ikin matalad mo nga. Tito la pangan maash la open. Ono kaya Trump get justification eh. Place things, main si uma wema justification. Ka kiped si Christ ka katilak so si through Christ. Kishpin lad pong lash. Napugak to lumak te readingan na ki ito pa sapta on gosh fosya. Pingan gashe reading fosya. Kasi takot ito, to cry sila mulya yak liki misa. Ay levat tiye si Phil misa. Mayinil tiye si Phil matayi kolan misa. Pangan fosya. Kasi Amen. Di kung dalawin kita na matulu. Identification la kom nagimisa pagpaki molyak ng Jesus. Kipuksap na si Foson ko si Manvangan mo. We know that Christ being raised from the dead will never die again. Death no longer has dominion over him. Nakita ko yung magulog te kanchipe nanan ka chugilya. Kanya pa, magulog te chipe kanchugyawi nanan kaya kanan ka kum. Pangan masimit magten kan ito ki Kailan kayo na pay na pangan mo na pay ma
Kapelang Lorena si Sky Sinagaywa. Give Bible of that more. Justification by faith is not simply just God me wulen mashoshka. No, it is a living relationship. Justification, a living relationship, see, meaning a justification which bring life. Actual see, mausi mold. Kika actual see klo, na orkot mold tarim singi. Kung kayo nagpay, we are ready sa talimekos, fasingal ko, siya na vlog na ke, kanita na pala. Ipo hindi na kata na actual siya through Christ Jesus. Masiran pa, when justification, elusye mold na siya. Power katinag tenito ki laivo no kan actual sigat nakachkak pa ready ke buklan room sa talimekos fasingal algos. From Saptolmikos for Singalagos. Oi nye ki makuduk sifan na the sang loss and I seen may the nakaiwa. In all years and rate my next was sifan na sifan na the ax sukoso ki may the nakaiwa. E sang mo na selos. Wow. Sang Oh, it's mo very materials. what happened? Therefore, as one trespass lead to condemnation for all men, kanme pa, kikuluklan mo si fan na pain na mo na kaiwa na ki, me, in contemnia kiko, lost na siya. Na iloy pa na mo me. So one act of righteousness. Now, Rick may nakswa siya kotse, but justification. Na justification il ta kafaka, actual siya kotfaka, wow, Rick le, identification la jabame, kat we Christ mise, kat we Christ pagpagi, na kat puelan maulyak yan. One act of righteousness leads to justification and life. Justification and life for all men. Pangan, syupe siya rakat lutut kamsing kain. Akigat kay sinaga, kan me pa kung mo me, I'm in Christ. I'm identified with Christ. Therefore, whatever happens, mana kung masikat na si Jesus ha, sikat na sumbe. Kilmise, kumise. Kilmulyak ya, kumulyak pe wilan. Na kilmatawin kata, kumwilan matatarin ka siya. Na kumrik mafinfela siya nga timakan relasyon siya. Urik na tariyan mamin ka siya ma Jesus silpa. Na kumatapela siya nga inaramal rela na kimuluman. Kon sang na malasasin mo ito. Kon sang lang sinasin mo ito. Kirik na tariyan na siya ka siya nga. Kung ano kung dito na sunay na ito ke. Mapay pa na pa mo me. Asyan na story. Na mana kayo masikat na sin Jesus ha. Sikat na siya story. El mise kat mise. El pagpagi kat pagpagi. El mulya kat mulya. He's seated within. He's seated in heavenly places. Kat pen. Asmasan sinsya ka pamit na kayo. Kasmasan akpay lakla. Katashin ka siya utari. En na siya riklatarin kat. Kat matafak. Sapla yash woli kitari matawak yash. Kat tiba mo sapla yash woli ki. Kat tiba mo sapla yash woli kitari matawak yash. Kat na pa. Maash tari pa sapla yash. Kat mul na kipel fasha tari. Amen. Nakilmise ka tayo diba? Kilmise nga mise. Kilmulya nga mulya. Kilmata. Ki heavenlies nga wilal pe. Kung kayo we are reading Colossians up the tolu. Colossians up the tolu. Vasina ki tolu. Ina kilamila mana kayo ma. Jesus il aşke sun. Kumaş ke tarike enlangon. Namatala kung vinvela singay. Pasang akpay makita maurikle. May nan kanyang vinvela singay. Pa me. Pa water baptism. Pa kasha mo itinin na. Pa langsi mo itlokalo. Pa forgive mo itmananan ka kung. Mo itmaurik maglunchim proy kelos. Pangan mo utsima ilwangin lekat awalal kemisingin ngay. Ngayon ready. Kung ready tari kibuklan Rome. La. Kadak sosip tar kan na pa. Kat walang misa.
katwalay pagpagi, katwalay maulya. Nagatmulya, siya magatwit Christ tarikyan. This is our identification. Pinariti, kaya bigay buklang klose. Breathe. Praise God. Kosak molye yak yakirin Christ. Kimainye ko sinsangin si o sinon ko kimasa onlang. Yin Oh, Christ in matafin chon lad. Lepo layot singat. Layla na naklo sin siya masa onlang. Et tiena kima on finfella. Takowos ni satari. Emo loos wiklay rin Christ in God. wow. Mo na pay loos sa pa Christ. Oh, Na kele sikme ko wow. sa ka oye pe wala sikme. E we pays ke wala na lot. Praise Wow. God. Pangan makalimye, because of this living union with Christ, may talalfongi. Kumdang na po na mabuhi mo siya ngay. Union with Christ, may talalfongi na kayo as total new relationship with sin. Kanya pa me? That new relationship is makulukte na nan kayo. That's how we can live victorious life, a liberty life. And man, mol si ma akalimye na paye, mol mista se. Molin mista se ngay, ite mol si ma wangin melokaluke. Jesus in fact, ipuk na John singaling mo, finvela si ngay kome plakin kay makaluk, pas Jacques. Inganak ke, kay me pa, ito ke mga kon matituwash, kasi siya ke kaproy kay mula, may Finu pe pelchinge, kumita na paila pel fashion mo reklatari. Nakot na von na ilmo me, may na kaywa, akpoy na church kahit sinagaywa, nga pinalal pongi, kung pinalal pongi, kat pinalal pongi, we are the believers. The believers is dead to sin. Kan me pa me. Tel minsan ang kimakuluptar, kan me pa me. Ito siyempre, pinas masuk kong fakla, tapong le, tanasang nan kong, ito siyempre, nalang kaya kumain, justification, it pass. Na mayor pa ng confit ni tapong le, o kung tisiko sa kinrep maguluko, o minas masipag ng sanctification. Ma, il nawe kung may nakaiwa. Actually, siya kung pel si Van naki, misa si Van nalang Jesus, mulyak si Van nalang Jesus, pagpagi si Van misa, pagpagi mulyak si Van, ilati siya ba misa, fin, kung may magulukin siya may ta misa, nakanda pa ng siya round siya, the show. Kaya kaya bising may nakaiwa, ito pa kasilas na. Ito kaya kung actual secretary, when mahuluk na lang kaya kumke. Finit tela sige na lang kumke. In fact, latari. Klose tolu, siya na kitolu. Kung dalriti. Actual shit le kumtari. Kumasing ka siya utari. When nanyak siya pa kumarik magandang tela na inarorik masimakadil me. Kikondapin na ke as ambassador of Christ Jesus. Now, kikat minsan na kimaglong na Paul me. Illustration sa water baptism. Power nakachangki water baptism. Jesus si Vena. Ilorela fakla. May dahin mo me. Oromit na kayo na mga fakla. Niki na nga floko. Nagas Greek sa water baptism mo. In malu. It's two basic meaning then kan leke. Literal meaning na kaya pa. It's just like you tip something. Komisyong yamasi. Pang-literal meaning. Komisyong yan. Baptize Stepan isyongye. And then the other basic meaning then kani kalme sima pangan kalme sin kalmen water baptism pa. It's a figurative language. Kalme pa. Meaning lal we identify. Masimita katip. Na kalmen water baptism pa kani isyongye na ye masi. Na silpe sipe figurative meaning lan water baptism pa me, identified with. Kan me pa, kung we masi. Na example si makung kanriti na ki, water baptism man wala malungi. Kumisyoso na kum-identify. And that's exactly what Jesus ilrela. Ilrela yung kanakalamin si Klumla, pangimagdaram kemisinya. Union with Christ. So meaning luangan, sumusta ka ni Samuel, sapta ongosh, paslu na gilmekos,
ilakalım yaten baptism sin. Namun nakiwa ka hindi ke kung kan sumasam sin kan di ke example na ke masitu ka example situ ka pa mga tuwela tayo pa water baptism ka tili na figurative language ka masama anong page siya mo lamayak na ke pa meaning siya clue na ke identification. Na pero nakiwa mamit si baptize leo identify kung na siya. Nakimasima kumita kung di tayo na John Baptist, kung di tayo na Pastor mo, kung di tayo na halusi, kung di tayo kung makain oewela, kung we masi, pagkan, baptize pa we, when, baptize pa when. Katrili buklan korin sa tasingawin, first lu, ingo na kilim yun na sisla, pangin kikat when, pangin kan pa, kung we masi fash, kung may tayo, kung itai que oro, cum te itai que fac, cum itai que oro. Si korin sapta sinol vaslu. Paro water baptismo, may tayo ka tayo, ni fac na naklake, o te fac mapay pala fac ya. Paro la may to fos, ke pat mapay tinin na water baptizo. May liti ka ngayurik fan na kime, na naklash may to. When it should be na naklad may klash may to elfin, it's apart from the wisdom and the doctrines are the word of God. Nagda-reading sigtan kandi language ka meaning sinagi baptism. For singaul, sapta singaul. Sapta singaul vaslu. Yung pagkanyang ay may ilos na kayo baptize leo na may fast to call Moses. Wow. Il festo ko, kalme pa, il we. El moment, and we're all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. Kalme pa, nation of Israel, it will identify with Moses as their leader. Kita cross email siya. Pangan masanga kalagi. Water baptism. Na sikan singe Paul iskin ko na kalami. Literal meaning. Kanya pa. Ti jungye and figurative meaning. In mind na siya ka nito kila. Ilori maganda siya mo itam singila. Experience ki water baptism mo. Remind ka ki identification with Christ through the baptism of the Holy Spirit. Na kanya pa. To be baptized. Kanya to be baptized into Christ. Ano kipuklan sa tatuloy pangal mo me? Iloepe na masin eh. Iloepe na kanya pa. Kung tili with Jesus, na kung baptized sa Holy Spirit, kanya pa, kung we fact. Kung pwenya kingon. Para ka treaty kipuklan si Corin sa tasigan paslungan. So to be baptized into Jesus Christ, scary one sa taon ko fastolu, it is the same as when we're one spirit, me, kat baptized siya na kimano si Fan. Ito ka ni-read. May simakan ritan sa taon ko fastolu. Roman Cartolu. Roman Cartolu to ko was ito la kikot baptize la in masifan na layer in Christ Jesus. Kotoy baptize la in masifan na layer all kimisalat. Wow. Baptizing to. Di ilorela tar nakimisela kanya ba we. Hitel mo lang Moses sa siya mo iti Israela. Hitel we. Pakan men baptized. Pakan men na siya kanda mising. Kung we. Wow. Nang dali managten kandut kirit. Our difference between water baptism and baptism of the Spirit of God. Kanya pa Holy Spirit. Kung dyan na ito na our difference kaya. Exactly harsh. Harsh na pa difference kaya. Kaya kung reading ngay, kaya kan kalim na pa kaya. Baptize simita kung dili. That's water baptism. Now baptism kay Holy Spirit kung we. Kimi salal
il namise kita sin luye masom la Jesus. Na kimrela water baptism kumrela water baptism kumwela tili. Pero kum tili kan me pa kung wi masikat ki moluman wi sikat ki ye tao sin lusom na ki Jesus il baptize le. Naki kacham kim singing there is a difference between water baptism and the baptism of the Spirit of God. Kaya nito na payi. Nagdariti na payila. May tsingi siyak pe, na panangaksin siyak ke. Ka-harsh difference mashlon, baptized na ki kov, baptized na ki spirito, dope na kiyan pa, awk. Na may difference kiyan. May siya na kekten kantipan mo, kay wana. Kaya liya kaya, may kuta mo ito claim iba mo, may katpalakin pegang man katwikat. Okay? What about water baptism? Katinainin na. Wana si, misingi, dope na kiya pa. Our difference ki water baptism na ki Holy Spirit baptism. Na buksi may top na kiyan tinanaklak, ti doctrines na nalu, tilitilan mo pastor, o mga people of Akapangi. John siya tolong tolu. Isa may kung kan no diya, our difference in Mashlon water baptism and baptism ng Holy Spirit. Tuwing tolu nga shek na tiya ito la il pamoitse. E God sa supaya me in baptize ke ko il fak na si. Kung fadi nga na tuwi na on fin siya may il pamoitse ma e baptize ke ngon mata. Wow. Baptize siya tiyo kan me pa me. Kung di kan chuy tili immerse. Baptize, immerse na ki Holy Spirit. Mas may na kung immerse na ki Yehova, mas niya na nga kung baptize, kami baptize pa me, we. Iyan na kung we baptize ki man matalan ka. Kimit kuluk si ilalad pang ikit Jesus ha. Then, shuka masin no dia. Kipen si mit kuluk si like a sinner, ilalad pang ikikas mo kung share na sin. Itay ki Christ ha. He is immediately born into the family of God. He'll receive give lan Holy Spirit and bamol. Pensifan na. Namisingi kong umlingay, water baptism el patili, na water baptism el pawi. Kaya mo na, meaning si fan na. Gas Creek na kayo. Baptizo, meaning, kung dili, kung wi. Para ka treaty ka siya korin sa singaw. First, luungan in fact mo. Na ilos na kayo, baptize na si Moses, na ipakan yung siya, kita sumke memeha. It's a form of water baptism. Finte niniyak ki New Testament sing na kada pa story in the Old Testament shadows mo fakir nanke. Na isa may ito kinapa nila. Pensi na may kuluk si. Kanya ba nga akong kuluk pa din. Pensi na kung nalalpong it's trust and faith and belief. You are immediately born into the family of God. Now, masisikan pa, you will receive the gifts of the Spirit of God. Forget masingan. Ay, wala tayo mo. Kung sumsyon sin mo chine. Mo chiman din ka tagi pelche malme. Il baptize tagi kufa. No. Il tiem gana. Il delusion din ka kil born again. Kad me pa me. Kung we. Ki kung nalalpong yo. Kung identify. Ki kung identify kad me pa me. Kung baptize kingon. And ngon. Ito si Bekov, tilipa sa ngay 10-12 kay Van Nange. Maluo kaya ngon and nang ikwe. Literal meaning kay baptize, figurative language ka meaning kaya baptize kaya ngon. Kung may kung di tili na yung Holy Spirit. O kung may lalal pong isingin, pato, kumyang, kung fala, yeme asasal. Lenyo se. Roki kung lalal pong yung, kung di siya fala yeme asasal, yebaka nga, kung ngon matal siya ngumisingi. Namasingan ko sa ngak pa ikitan mati nakanda kipan mo foi kaya kaya pangit mo fat kaya
illustration si masanga kelimgi. Buklan orik masapta singaul. First to yung lakosh. Kung ready to yung lakosh na kaya ngalal ko siya. Kung ready na to yung lakosh, ready. Kung long la. Pangan, walangan mo ito. We. Bide pa fangan, kasal bide. Whosoever believe in him shall receive the remission of sin. Give to them the promise that they need. Ito lalal fungi, na ito maul na kan pa. Promise pa, may sipin lalal fungi, el save kan pa, el delivered, el actual siyakle, na sanctification will start from there. Nagdeva siya, nagyata siya. Katrin niliye, buksi masanga kiyam, delisang, lese mo iti malom siya, no na baptize le. Cornelius. Household of Cornelius. Katrin di sapta singaw. First ko na ako. Read. Peter in matawag yung siyam efak. Inye ngakilin la pay nakat. Ilaramit na kayo wow and I see. Oh. Wow. Kaya to na pay. Ilara, may na kayo. Masira, may na kayo. Matiwan, may na kayo. Kanin, may na kayo. Mga na siya pa. Benji mo may tilan. May na kayo na siya. Pangan mas ang academic can agree that the mode of baptism in the early church, kita lara, o yun si Matalim kan water baptized me pa, immerse. Meaning, matalag pong insangan, itan pagpagi Yehova. Itan pagpagi, and they brought up again as a picture of death, burial, resurrection. So baptism by immersion, papolish kailan kayo nakatay na church, kibuklan room sa taon ko siya ngayon. Pinsisingan pa, ito na water baptism, o pinsisingan pa, may baptism, kanya pa, we identified. Oh. Pinsisingan siya siya, tigarela, katukwit ka pa, katiliray ko pa. Na pinsi mga tiliwi ko pa, na we seeing a believer's identification pa, ito ko ki, sa taon ko siya, inakatay ila, pangaya identification lo mo. Misa, pagpagi, emolya. Brother Green, kumenon kumasin. O kung matakipel si Machisa din misa, molya, pagpagi, misa, pagpagi molya, kung matawin pelse, kaya na sisir misingin. At tinang wito siya, malan pong ila siya, or akatwi. Amen. Pangan masan actually niya. Politician kepsing mo, wang the water baptism. He's not saying that immersion is water, man. It is general in Jesus. Like accomplished by the Spirit of God, no. Immersion was to put them into Christ. Put them into Christ. Not put them into Jesus, but put them put them Masalan mo tatili na yan, na wala. Il-identify na kaya kung we, masimida kung tili na kaya, masingin na kaya kung ashle. Pangin mas ang accomplished spirit, baptism kaya Spirit of God. When you believe, when I believe, when we believe. Immersion say, put you into. Meaning me, uriki and langon. Na pitsi si kima Holy Spirit or apangan. Holy Spirit identify kumi nakikry. Nakime, matulungan, nakibini sa Holy Spirit. Pangan baptism siya. Holy Spirit will identify us with Christ in His death, burial, and resurrection. Naash mo iti pengalong mo. Baptize pendula. Baptize sa Engi, baptize sa America, baptize sa Middle East. Naparakan mo tayo, hindi ka mafakla. May tatin na itala may masa pa, may tatin na itala may grace. Kan me pa, wangin siyam kaya identification lang mo, tingigil fakla.
In fact, mo pisina baptism la la para la paya. No. Holy Spirit identify kati nagimisa pagpagi mo daklan Christ Jesus. Meaning, we have a new relationship to sin. May relationship lang naging magulo ka. Misa naging magulo. That's a relationship. Jesus and misa naging magulo. Kat misa naging magulo. Jesus is crucified naging magulo. Kat kan bakla mo. I am crucified with Christ. Background noise ba siya ka? Okay, wala. So, bangan mo, katram ke mising iten kanina pay keto la. Kala dia sa talufas lungol. I am crucified with Christ. Bangan relationship sa siya la kumglin, Rosa. That's the bring imit na kayo. Relationship lum na kimagulo ka pa. Magulo ke mi kumi sa tar na kaya. Kan me pa, wayangan may super shuk kumke. Nang tala, kata mo ito, experience an mo ito siya siya mo. Kat malat la ronangan kulo kanangan mala, wang la kaya kiurit malako. Ma urikalan sa plako. Master kat palakin kanchi nga pa. May wangin ito las kela meorik na siya. Amen. Di ma Christ sila ro. Rakatan mo ka tinagtan siya back falye. Pangan mo pa pala kaya naging chance up ta siya ng first ngayon. The thief cometh to steal, kill, and destroy. Inkoin me, urik maging kaya pala yung matulungan siya kaya mula siya. Praise God. O in fact, like alamin na, relationship lang na kaya magulog pa me, dead to sin. Kaya me pa me, wanile. Kaya diya liwalongol. I'm crucified with Christ. May sibin minsan, nan ka, Brother Kling ka, may nangaywa. Fin, may alcoholic si minsan. Fin, may alcoholic si minsan. Kanya pa, di ko si Beshwe guilty alcohol. Because his body is dead to all physical senses. Pangan ke, iti ko si Beshwe guilty me. Manimnim, when may minsan, iti ko si Beshwe na nakimawul siya ngay, when in lepe masigan siya. Iti ko ngok, iti ko liye, iti ko nema, iti ko lang si alcohol. Pakan men kela tiya lulongol. Are we Christ Jesus? Sorry. Bayi kela tiya lulongol palpak eskeriti, pupe na. Kung kailan yung masing ikline, kamay na kayo. Kung fin, let's say, ngapin may alcoholic si ngamise ke may nim. Kan me pa, ngatikan si pengo, ema, lang si kaliye. Kumise. That's our relationship now. Now, we are not only dead to sin. Hey, mas pengo. Okay. Pati na siya minsan naging magulo mo kayo na. O kat me, we are also alive in Christ. Kat minsan kaya. Para, kaya siyok siya naging buklan rum sa taon ko pa. Dead to live. Kon minsan, die to live. Pangan mo takan siya. We have been raised from death. Kat minsan. Kat minsan, kat pagpagi kat maulyak. And now, we walk in the power of his resurrection. We walk in the newness of life. Because we share Jesus' life. Ano kikala di after reading an? I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Kila di alulong kashkiridi. How we Christ means a tarif in Saxon land. O ingi ki pelse me siya nga pa mo, Christ sa mo din nga. Mo sa nga mo kininge, nga mo kilalay fungi ki wen na din God. Sa long sa nga,
as if I sang more like it. Wow. Mm. Oh, that's a that's a big spiritual truth na siya. Mahal na yok si Pagden kaning miracle sige. Dali miracle sige mo Lazarus ha. Mo yaklala. John sapta singan siya. Ki Jesus yung na pwede niya. Lazarus il andun ka niya kalina kustari. Na waning kisin siya kimisa siya. Misa. Mm. The shock, the long masingay. The shock, kas kolan kas Jesus, vamo, Lazarus come forth. Betul dah. Lazarus come forth. Jesus ilat maulya, kawag sila ngan, likimisa. Mm. Nagipensi man Lazarus il tulak yung tunay kikalog siya, may sikyak. Rabbi aklaki, nugin misa. Na may situk Jesus il kameni ni Reka. May sin mo yung urik na sila, Sean singal siya. Mo, It's Jesus in mo yak tulal dengan fuki, makime, when Rabbi aklaki nugin misa, purple ka, na may Jesus ya, committed, lose him and let him go. Mm. Kalme pa me, itekleman na kay wakil, newness of life, in matakin mo ulke, na mente ko, in we Christ. Mga na phone na all these facts in illustrate spiritual truth of our identification with Christ. O na kay fact laki bukla na bisi saptalu, for siya na kisingaw nga na, kad mo ulke me, grace and God. Pangin mo deko na siya siya. Namdali kita ko katash ke mulchina wanin chi pe kita sun sapta yan metal lasho ni kina Christ ko metal lasho ti lusen ye kataro lusen kolen saplash kokotay na kain mo metal lasho maturity ilta ko makaifa na kipetsa ma Jesus na plokak luwa Mm. nakitbintangan mo metal lasho pa kiten kanisyo spakum kena. Kaya pala bago misigate na tension also to do. So that's not maturity. Maturity of the kamakaipan na kipedsi makatune pelan somlash na rin Christ Jesus. Pero kikat yung mising ako ikat kita hindi may nagaiwan na pa ikala. Last week we Christ matabi in kashautari in fellowship with him. Pangin mapapala kalam John chapter 6 Lu. Nakalam na pa ikikat ko nagi maluto tak mising ko ni ken singa ito kela water baptism shamanya ke buklan rum sa taon gosh elusive meaning lu na siya seeing literal meaning law kalme baptism pa immerse which is katara Mm. na baptism si madako naki emlangon pa we kung we Christ. Oh. Na Lorena Gdente, like, anong kasi mabang, Pete Winners pa, may ma-born again, anigin mo reklala, nag-future la, na pa get stuck in the middle. They live between Egypt and Canaan. They're saved, but they never satisfy, only because they don't know. Paro kasi may instruction nga, no, ito, posto mo ule, o dente, sunod yung falken matet kiyo, they just live between, like, pwede mo pa kuluk mo kayo na. Lahat mong ikisaksing, but not entering to the power and the glory of God's resurrection. Ilbin mo liyak tari, kalme pa, last urgent to gote, ilminsen, ilbagpaki, na tule, nuknukesyak na kumalala. Pangin may Christine ma, born again, baptized le, o son na itap kaya, ito na ngayon. Mm. Power of Jesus it command matching mo me. Ito, Paul in fact, ito, komita na siya kuman.
Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Sister Rosa read bien Colossians chapter 2, verse 2. For you died, and your life is workle, mo naman workle, we're in Christ. Workle, we Christ in God. Whoa. That's so much. Your life is now hidden with Christ in God. Mama call you about the that's why I can live a victorious life. Koke wing ko sa masenge. Isam la may relationship plum kimakuluk mo singe. Kan pa, inte sipe akilin ko. Wangin kala, wangin me makumngo, wangin makumli, wangin makumkeke. Il wangin the windme, kumasasa si bisinge. Kachki sipe ready kan kalyamin, il ko na pa masinge. Resurrection power singe, pangay muse, pangay masi magdengan. Kat bagpagi, kat me, kat minsan kat bagpagi, nakatulay ngina. Nakatin na tengan di kimasinge. Lige, read sa room sa on course, first course, libe course. Kat read kayo mo. Rome mit, faculty. Rome on Romac course, on God for Sakos. libe course. The Kishpin got Marsifan na layer. He got Wayland in Misalad. You know, yes, and got a famo at Moji Yak, I il na kimo. First libe course. Yeah. Agos libe course pangane. Oh, sorry. He got peptides na got Wayland Pekpeki and Wayland Misa. So in Ayana Jack Moji Yak il Likimisa. He called Wallana Lan Papa. Got found oil peko in Molken CMO size. Oh, So Kishpin got Marsifan na layer. He got Wayland in Misalad. In all years and katafa at mo yak ay na il na kimo. wow. Amen. Mana pa sila, matalat you cannot deliberately live in sins. Kishipin, we have a new relationship na kimakuluk. Makime, it's because we are identified with Christ. Kalme pa, makuluk ti kan chipen lan kukum. Me tabong no, me faloyak no, me kashagak no, me nanak no, me cast no makum fakta tabong, mangin this should be, your relationship with that is no longer against you. When me, our identification silong we sing. Identification long we sing pa, kung we Christ mise, kung we Christ pagpagi, e kung we Christ mulya. Kung mise na kimul mata se, na kung mulya na kiingandan mul sa si. Pangit magat kan ni kimulan last year's land, ni kumyak latari, tasya kipedya mo matiri kami na, itekla na motifuki kan me pa, masang pailan pa, ay na mo ito. Ano siya kung dalang si Brother Tony, kaya siya kaya. Masa, may dito mo kayo pa nakikat pa, masa pa work. Faklan mo ito. Namitin ito na, pangin ma, symbol si masang, masang pala last race. Na yotsu si mati, mukfugulya kiye, inte mo fugulya yotsu, el mo muklalya yotsu, nga ninakpayak lako, kalme pa masa pa tinatakoy Jesus yung titakoy ka na sa masa pa, al takoy akpayela. Para yotsu te fugulya ki, al pat laliki, apalish. Na moul sa silala, elu siya kalamina siya misingi. Paul introduce masa sa sinasumsmigige kasan gat kiten kanitaw kaya misingi. Na moula siya mit pangan, akwag pasang kapril, kataldalaw, na kinakwag la siya pinchat na syukat. Katwa mo inak tenangay, inangan rawo, inangan mo. Kat pinarangan na pangan mo,
kachikin kan shilpen na pukin katia. Kiden kan siya na muli katle. Na matlu magtasham ke, kiden kan liig siya bangay. May talal pong inakaiwa. All believers should not serve sin. Kanya pa, kadtisipe kalan sa pamagulo. Sin is a terrible master. Na rik malan maglo ka pa, insuk na pa siya may kalansap na pa, mawuna pa, kanya pa, siya may ano si malong siya kan siya ngayon. Nano siya ngayon te kulukum delta, it's not sinful. It's not sinful, but the body is neutral. It's not sinful, but it's neutral. Kanya pa, manakatara na kay lero. Naging abangay, he can control both sin and control by God and by sin. Kaya wala. Kaya really nagagten ka nito, okay? We do not serve sin. Siyang fallen nature lash mo ito, il peneng, il sangen nan magulo, inkan nan nan kakat ke. Fallen nature, para may sin nan kan mole, ida kang nature sa silal, lan makay na relationship sa silal, naki magulo ka. Paul express ki problems in the for I know that in me, in fact, lang kan galim. Kaya katso na siya ki buklan Rome tarak. Kaya read the buklan fosan ko siyang isingaw, nakatavaliat na paila. All believers should not serve sin. Kaya nito kaling kimasin eh. Fallen nature lahat mo ito, papa nangangay. Nagta-read the fosan ko nagisingaw. Ito la mo matalash with Christ and wakifin saksin. Takatilan kanaus ta kinalash na kimakulu. Nakot fatia sivil pe mwit kos na kimakulu. Ooh. Takipel si siye mwit el misa. Ilaksiko sa kiyak laliki kolan makulu. Kikot misa tari rin Christ. Katalal po nila. Kot fa oye pe mo yaron. Takot ito, to Christ ilak mo liyak yak liki misa. Ay lefa tia si fil misa. Mayenel tia si fil matayi kolan misa. Amen. Oy nge, kel misa, el kanaus la kolan makulu kipel sa fana. Semana nito. E Ooh. mo sa el mo kenye, el mo din siya sincere yung God. Fosingaw bangan. Yeah. Praise God. Praise God na paike. Praise the Lord. Ilora kalam na pa it serve. Kaya mise kung dali mana kayo ma Jesus ilash kaya katash kaya tari. Il pa wala natin kat po natin kat mising. Il was kat pa was sa mising. Il matain ka siya kat natin ka siya mising. Il mise kung mise tari. Kung dali na ito lang dali mise tari ki en lang ngon pan kung tikan siya mise ka mo lang. Kung may mo yan lang ngon magay na. Kung mise tari. Na panang me Isus na siya panang mole chapter siya matuk mapat. Nagdamisap kaya te mole kita pagpagip kaya te misap kaya te mole kaya mana kayo pang Jesus sa rela kismin na lahat mo mana kayo rela na mana kayo itakan singan kumpangan mo siya. Na mana kayo mga mo Paul ila kaya mi mga express na ba problem na Paul upang na problem na fallen nature like may tapang Kaya ni ready ana kaya makadeshik na medkis Rome chapter 8 fasting like kaya niya na kay Paul express masangay nagkela manu singay is not sinful but our body is neutral. It can control your kimagulu or it can be controlled by God. Man's fallen nature, ilte ikleke pensima kattilanige conversion lasha. Ilte sikanige. Paul express mga panang kung dali yung born again baptized them sing manting kan sing harsh na pel kung fuluyak sin mo yun. Harsh pel mo kung nan ka nala kung may na sin mo ko kumete. Longi Paul in fact ko. Sapta ikurs for singalan kurs. Sap ko das yung shun angin. Ina na nata sila kaya pangin.
Na kung finalish kan ko, or kung siya nga kan mange, na pangan may relamanas, kung ba nang kumisukan kan kaya kumle, without the grace of God. Na pero nagkiwa mga responsible na kayo na kuya ka without, apart from the grace of God, na moment, what malakin, it's a recipe for totoo lash guys yun okay. Totoo lagi kaya sila, totoo lagi rawon sila, totoo lagi sa sila. When kataro ni tayo na lemasin ay, pero kat mo ka na praise ng God, na mo kanta ko si masa, kanin masa pa, kanta ko si akwat na kimula siya. Na mo ilorela, nagten mo be, halita sa fall, mga ranching ka, na halita shukle le cleanse up loko, halita kadil tina falcon rik maloko, cleanse up loko. Mga nilkikiyep siya. Hindi magish ping affectar people of that relationships sa sila na singkatar sing katisipe we don't have to deal with sin when lang nga kung nagtitingay pangit ma Jesus Holy Spirit ang gimula siya kondero o kan focus na gimay kiko na ro my your mind should sit on in heaven future la siya pagkataratar bisingin Artari kien turikle. Nagdariti ki buksingan. Kanina ki Paul ni soon on matal soon Jesus lakin kanin encounter in God the revelation on check na fak masing long na bel bako room sa tay ko sa singalan ko example sa kandi ki stroke kan masing kat man kat ngonora madunga na pay na ite tu ini kinakumang lagi mano singay. Ano kinafak nga? May expect may change in maturity lang. Kung teko, ni kina Jesus to look affect in maturity. May kita na pa, kita ni choose fako, na choose fako. Wangin mata na bash. Ni kina Jesus in look, and man mo. Naraging teko, nangatiko yung timeni sumten. Baby 좀 너랑 된 마다라. 나도 보이 꿈tel, 겉도 보이, 개선 겉도 보이 그때 주는지. But if you expect perfection and maturity pension에, 같이 베노랄 때도 또 나빠는 mga timeni ki mulan mo ito, tisiga na kitemta totoo na kaya mo ito tayo kala mo ito tinalongkot, kung mo ito tinaglin, mo ito siyang hanapaikat, kung mo ito tinalongkikat. No, masimay sikya ka pa. Justification sang maitsi na sanctification il process. Kung sisilatari, pang relationship kung nakimagulo. Ito siya nan kaya kumke. Aşma sang nawi kum lain na kay wamin me kum justify pedsi mise pedsi na tok mapat. Ona ki si Sir Rosal Reedy kikulo room sa taon kosh fosting awin man. Na tok mapat. Na po panang podin mo sa lalo na kat kita isonoling shakten bakulon sila. Kot na pa siya mo din pagbuklan room nga. Kat Reedy sa tayo kosh fosting alay kosh. Kaya read Ito na wangin mabuing in mo din ni kwelo. May nga finikira ko. At ko na ro. Nakiaru akta pela kaswaru. Nakisan ka para mange Mdali sam ki nga shamoni kaya nagi time la jabe. Tabela in America yok. Tabela kaya focus nagi productivity katli kayen makatare na len na fast na ba ka na pa Nagdapela papelang lay na sikya kiten kanila. It's not always and will not always be productivity. Fast yen makatara pa kiyo. O finnigat mi saular, finnigat mi smajigat takla, hindi kuluklay kweshke, winti productivity pa ka din expectation, ka perfection by the expectation. Init to ki polit lang mga kiyo te sikyak, mga kiyo te sikyak, o mga tikya sikyak, nga tikingan patla, nga patle, nga tikingan, nga kiyo ramasi nga kiyo okay. Now, Paul siya na patla, hindi na nasirish. Kiden ko hindi kalam kinapay ka. For I know that in me, that means in the flesh, in me, dwell no good thing. Waling mawu.
For the will is present with me, but how to perform that? Ashingan ke ngan ke, tasha nganaro, wag mo ko ngaraki. Mati na. Mit matters singan pa, omen, that all ego, kanya pa, self, may case in Allah. That omen was crucified with Christ, so that manu singan, no need not speak as true, no need control by sin. Pangan magtengkain, isang kaya. Like the reading saying that killing. And I was at the word destroy get back like rooms up down gosh, was on gosh, she be ready. She ready is up down gosh, was on gosh. On gosh for son gosh. Got it all. I'm over metallars with Christ and we're giving something. The God ilan kanaus na kinalash na kimakulu. Make I Nakot make an fat house na. Chesapeake pa mo'y cause na kimakulu. Ganito na make an house la, keep people of ako. Kid mo kanaus la. Itikad me pa yung kanaus siya ki. It doesn't mean that annihilate it. It wang hindi kanaus siya la. Kalme pa, ilurikle inactive, made of no effect. Kalme pa, le arch na. Dercho, let do sick, the wang call like na rama. Le arch na, let the rocketay na ba. Ti kalmen destroy pa wangin le, kanane le wangin le. Kalmen destroy kid vekis up to ongosh, was ongosh kan. Kalme pa, il wangin call in uskum le, shilpek, fact mo, kumkulu. Nananakla siya si tan lyric man kun inusti kuten tours like ten spare like ten kan me discourage ke na kasi pe na ngan ilskilan kan faki buklan room saptaon gosh was it ko so was saptaon gosh was on gosh in fact pe na ki buklan room saptay gosh was Lucasen natalala si pa in fact na let's get kan ready room saptal it gosh was Luke. Sin pa si matan paya kil coppery na sinukul tamay. Kilusin na mo ulan mukul tamay. Ta shock ta mukul sa finming sa namatayin kiel il sikosak laliki ma sa sexual na sinukul tamay. No, pangin mo siya nakimagulo ka, nakimasa po. There is a change in relationship. Sheknash masa pa, sheknash nano singe, mamataraw ka magulupeta. Kung di beptay siya na mamuli nano singe. The law is still there, the body is still there, the flesh is still there, but he has no authority. O ayun namatay si mapaya, gulta malamise. Magulo kaya mastery kung time singe, but when I can consider all nature loman. When all nature si made masiba shoe control. Kimano siya is one that Jesus missing. We died to sin, and the whole nature was crucified, so that Eh. So, Pastor, hope you like get run through, man. matagawa hasta, matagawa siya na long ya. Out. Oh, sorry, masil sikya. Idekle. Okay. Anyway, minito yung lalalash so. Magaling kan di kay Trump yung masing wangin le masa sang shuo.
Maitsen. Manus reknash, masa reknash shu, ash me fela. Tajak tishu pesang nanan kekum. Kuluklum na kaywatikun kum peptides le pe justify da. Musingi wangin kolan chipelain komitek na kimoluman. Wangin le. Wangin na kimatan chipayag na yikawa me. Akwaklan mukulcha. Shekna shakwak na kimatan bag na kaywata shak. Kum wangin na pasang shukum. Wangin na kimasa. Wangin na kimakuluka. But in Jesus, we died to sin, and the old nature was crucified. Ingan mo matter siya na kung nagkan me, render inoperative. Brother Clean, kamay na kayo, hamta siya na lang po siya. Out. Along with him. Okay, Pastor Frank, in my love. Namala, sure, okay. Napangan makita ni kandi kay puksingan liike. But really was it kush. Rooms up town gosh was it kush. Rooms at one. So in Polish king kan after experience sila puklan rooms up town gosh was on gosh nasish kai sinagawa. Il tu ki masi this is our facts. Practical experience. May la kilimintin may ito na yemasap and mo magatash kemisig. Kataga ni read To kipelse si mo iten misa. Ilaksiko sa kiyak laliki kolan makulu. Kolan magalu kalme pasipa kung vinminsa kung tisipenta mulren. Oh, that's good. Wangin may tsikan taga siyaksim kan sipa mulren. Mangan siyak na urit. Mungklayak ta siyak tisil pe manasyung. Oye nangan ki tapong na lumfe la mana kay wangay tisil pe wang ki mo apply ki mo luman. I mean, relationship lang na ki makuluka. Jesus we kung we na panang me. Il tisil pe. Rome saptay ko siya. He that is dead is free from sin. He that is sin. Kanya pa, masang syukume. Wangile. Il ti kanya pa, buksingan ki ilfak nga. Nimo, Rome saptawan ko, fosit ko. Di kanya kita mo ito lang mo. For one who has died has been set free from sin. Free from sin. Di kanya free from sin pa. Mwiti kanchipe or makuluk. That doesn't mean magaling kanya free to sin. No, you free from sin, not free to sin. Kung sigosok laliki makuluk, kung di sigosok inra makuluk. Para matawag lash ki kusinsep tolulash mga objection tolulash at ba moment. Also, filmasa ba di siya line kat kanya pa. Matlang sa nalangan mo naltapok lang singi. He that is dead is free from sin. Rome saptaon gosh was it gosh. Il sa mise, il sigosok laliki makuluk. Na isa may katyan kaya siya pa mo itan mo. Di kalma pa, you're free to sin. No, not free to sin. Ano ki Paulin me? May malay na Paul nga falsely stated mo, oh, ko Paul, kanya ti like Paul nga ramay to siya sa ginrit magalip. No, they're not free to sin. They're free from sin. Mise, magaluk, wangin dominion love over Christ. Kanya pa, they don't have dominion over you. Now that we are in Christ, kanya pa, sin and death have no dominion over Clean, Sister Rosa, Sister Vera, Pastor Frankie, Brother Nena. Mayit na kayo ang mapornikin kayo in Christ Jesus. Makulukin ti sipe, syukum na lang kagong. You're free. Amen. Not free to sin, but free from sin. Ilti sipe, itiagin mo account sa lumpangan. Ilti sipe. That is, he not only paid the penalty for sin, but kanaus la kolan magulug in the ship at the shukum kanan kaya kung yaman me, kung justified. Na kung justified, timta kiyan siyam ka, kung justified na, shokyak la kum na kiyan si. Urik maganyak masipang sanctification. So the idea of dominion takes place ke
Pwede mga 3D ke buklan Rome sabta di because first nga luwa. Mapoli siyam ke reign of sin and reign of death and reign make grace. Through Christ we reign with life. Reign in life. Kishwin Jesus kat me. Katlaim mi mawala. Katishibe slave na ke mawala. But we reign. Only slave and bondage mo we have now. Mga kem singa pa. Katsyo na ke cleanse up na in Christ Jesus. That's the only slave. Slavery system mga ke. Kan me pa katitek yan na yung master land masi. So that sin no longer control our lives. So big Amen. question. Big question saying about, I believe the fact of history, but how do I make this work in a daily experience? Fin bang naman history po in fact ko, never pa ka, inurik makilay na kiwagi maula ko. Na ba ng masim aklu magdesyoin ke, how can you live a victorious life? How can you live in liberty? Konsikoso, ligi may mga mainim, melon sasa, tarasis, ways, nuk. Sila lalpang imit. Kishpin na maurikan. Tikishpin pa pala. Lalpang imit mo. Kung di kan chusi wialu. Oh. May post di kan wialu. Nim singi. Kishpin ilina na susu. Requirements singi. Orela pa ng may chibin wialu. Il di kan chusi na rin namalu. Nakan me pa. Finpangin masangak suwasikat na rin kato. Nangabisa na ngayon ng sangsi kaya pepe na tulay yung tangkat. May kumtulay yung tangkata. So finpangin na po na history ki mapolish mo na siya ki mas masangay. How do you make this work in your daily lives? Masimita pa. Ito la siya kuman, ito la may riklaluman, ito la may kumtilyang na kyan, ito la may kumuyang na kyan, na ito la may relationship na kimakulu. Makulu, masa po, ito siya require action. Kanya pa me, mulsa siya siya ngay, akpay lamin me, justification, ito siya mul na siya kay sinagaywa. Praise God. Praise God. Na masakluan, Brother Clean, may sakluwa siya. Number one pa. Well, number one pa, ito, no. May number two. Kula. Wekla, kalamala. Mala. Wekla, kalamala. Kung wekla, kung namala kaya, kung man kumapangimay, kung mo orela sumapangimay siya ko. Nagdamdag ki fos on course, sapta on course, fos single si. Similarity instruction, number one pa. Ito. Number two pa, wekla kalamala sumsigat na. Diela, liang orela ngit luminin pangi. Pang number two. Number two pa, sapta on course, fos single si. Kachuan. Cashier yun? Ash might volunteer. Wekla ko non ko lamala kanya sagi. Nama siya no. Roman ko si Cash. Singal. Oh. In la masa na ko since pena la may ko ay na may minsan na kimakulu. E ko mo nin siya since yung God kid Christ Jesus. Lamay kum na pa kasyak lo. Kung lamay kum na ke. Is kum na ke mapangi. Is kum na ke rela mo kumpangi. Min post na mo matatapong na non ka na kimakulukla pel na kaywa. Tangon mo kung kayo akpalyalo lo maninak buya na kita suwaro lo mo.
Pangen na nakin masap, makatita lakat, tisil pa sang lain yakat tapong lasyo. When kumak swasya klepel si pan na puksi si Sir Rosin lo, ready pianga. Nagden di kipel singi kilakalamingan mo, pangen masingat kalamingan siya. Mo sa si makumash kem singing. Ilakalan mi kon kain. Non ko in wikum yang na kemang. It means to take into account, to calculate, to estimate. Kon mo't ko na ke, kon mo't la na ke. Impute that, put that into one account. Sang na ke, horeni na ke masipan na. Nakikachang ke Paul ilchumon nga eh. Ilchking ko na kalimena. Sang na kinanaklovan, sang na kimulan. Simply means to believe what God says. Pakalme eh. Sima ora kan koki mo luma. Kan turik man sin mo. Kan di mo lu kan me ba. Mo lu ba Pharisee. Kan me ba. Kung mo letari, ako makfalye ka na po yung makulukluman. Katpan mo di Pharisee. That's a life of a double life. When me. Kung dito Chris, kung dito masapa. Masapa ti chubelain kong, Christian kat pakarin kong naki-justification. Naingin ako me. Nga tuyong kimagulo, when ngalit ang akuluk. Iwa kumbu para kadit sila kumne, kanorik mo. Pangan, mahul si mga katnikun, kaya katnikin masapa, nakatnikin katnikin Christian God. Nakalmen, sapton ko, pasingal siya pa. Cast of child simply means, wala itong imakadit vakikasalan. Paano nga? Wala itong ilalmen, it pa yung nag-imuluman. Pangan na malaw. Tikan mo papolit ba mo? Kika treating ngayon mo. Di ko mo kumisan kimagulo. Kanya, pala, arakan pala, mo. Shakram na siya screen, understand to the fullness. Lamasingan me. Act on it as kasan God in fact. Claim it for yourself. Reckoning is a matter of faith. Mame, i-mukwi ko iltima, mamatafin siya kesi. Kung binalal pong naman nila siya checking on mo, man. May kumera ke. Fingum talash kanun checking on mo, man. Kumeta na sumis. Kaya lang silumtari ke. You're not just, it's like claiming the promise. Now, rin mo mapaisin. No. Katil tinagkamenikat. Kinain kan misa na kimaglug. Ilme, ilatipangan kamen lang God. To become dead to sin. In fact, tell us that we are dead to sin and alive unto God. Na ikamenika na game, ikamenika na act on it. Oran mo pa ikumbisa mo ulyak tari. Hindi mo kan misa. Oran ka nita na kumbisa dar kumulya. Even if you do not act on it, masanganit pa itari. Ito kan style like it. So instruction si Mitlal Paul na siya pa. Know this. Sender is in your mind. Na instruction na klulalan pa. Focus. Focus na kimasangay. Nagdesyoy na kimatulala sa tarak. Li kimasangay. Siya na ready for singal siya. Ready for singal siya. Indomasyon no. Indomasyon no. Indomasyon no. Kosin si Pena lamay kawos. Anamit misa ng kimakulo. Doing that. Kidentar, kidentika treaty long and with the long reach like product kasi Sir Rose nga. Konti long mo, lamay kung na kumise. Mo, mo kan naman, it does not command us to become dead to sin. My fact is here pa, we are dead to sin and alive unto God. Na meron nga, and then He command us to act. Alright mo pa itali. Parang kapako. Masagan pa, it just simply means believe what God says in His Word that is true to your life. It pa yung naging mauguman. Kita mo ito ba? Mamtili submit. Kita mo ito siya na ba niya na.
Kat pemit mo. Pangasya na mo rin siya kaya. Il dit, is combien, oy combien na ke. Oy klamo kung mise, mo yak tari. Il te mo kanoy kum na kung mise. Kung vinoy kum na kung mise, tari na wan mo yak lan Jesus sa inkom. Kadme pa, the newness of life and the justification and sanctification, il son na sika ke mo boma. Na patuto ko ta masika na kiktendi. So number one, pa trust. Number one, trust. Number one pa, kumingayin, No. number one kay instruction sa imita. Ito. Mga konito, ito na siya kung ito na may relationship, ito na may masak lupa. Pag kumyang nakimafakit taringan. Uy kumyang mo rekletari. Na usot mo uling katangla silong, mo uling sigasak silong. Man masik si kawan. Uy kumyang nake, na kumin shulpe me. Ito la mul, minsan mul katangla siya mamunta. Finish met foto na siya device na daan. Namoy kain kasyo kan den mali katashi. In mateeko. Okay. Now number 3 lashan. Brother Clean met number 3 lashan. Number 3 lashan pa is kumyang. Cool. Katagay ni Lie. Kan me pa kan fuli kumyang. Umlevin siya ko yami na kumliyak sign siya healed. Na may kumera. Sana. Kumeyayang na. Finne wangin line siya. Kung binyami street lights, street me sign siyan. Sim na healed. May kumadarog yung kumetrive. Kaka figili. Kung may kakashiki, kung may liye, kung may cheki, mana kayo. Kung shiki, kung liye, just do it, kung te do it. Magkaiba na, kung doing kan liye lang, healed na kimasi. Na buklan Roman fat na siya, sa taon ko, for singal luho, singal tolo, singal ko, singal liya, kita riti. Maano nga mo itlalat pong isang kuminsang ka, healed na ligay me, na kaya sa living sacrifice. Is kumyang. Masimita kung lamay kumle, masimita na is kumyang. Living sacrifice for His glory. Old Testament sacrifice, el me, sacrifice mo il kamise. Isa. Sacrifice, their dead sacrifice. Ashtish, Jesus sa kansiyak singkata sish. Inkan mi sekel, kijupel. The show, it's siyak can live for Him. To live for Him, that's yield. Nagda yield ka mo lasha. Saptaon ko, pas singal luho, singal tulog teriti. Pangin ke kume, iskumyang. Fico mo kumiskumyang na may kalme ye. Kumarafa kya, na may akal na ke iskumyang. But really was singal luho, singal tulog. Rome saptaon ko, pas singal luho, singal tulog. Kitatagan natin, really na was dungan mo yun. Makulu intensively lemi manuals. Semi Kalawi. Eko was intensively agos kinalan manuals. Eko was in tiepe sankate na land manuals na ke makulu. Inorate makunyak na ke shipekulu. Eko was in esko sang sipena na singkat. Ay lo sel utaka likimi sa na ke mo. E esko was yang phone na sale. Inorate makunyak na ke shipes siwas. Makulugin siya mi ko was. Tako was in mowil ye masap. Pas singal tulog bangan. E ye long ka lang ka. 2 years singal tulog. Okay. Tup na kaya, sinsiya kan ba?
How are we to heal to this? 그래 이스크 장 북한의 마스네. 말라클린 제쇼 방에 시에벤나 나위야 마 치세질 더 파. Awan kan murder singi kung fin kashaksin mo iti siya nga mo iti. Meaning, malanakan machise질 kan fat na siya singi kahit sinagawa pa. Kidenti emotional scene. Kan me pa, kima mga kuluk na kuna ti chipe, men nagkuguma, do not allow sin to reign in your moral or even in your mind. Kan me, kanakos kila ang chipen. Hindi sam meto saptaon gosh. Fastol ngul tol mai fa mo. Konti push nga ke la me kume, matulil fa mo konti push nga ke. Metolo. Konti push nga ke makan num, makan kang, makan num, makan me, makan nuku. Kung tanong ke la, ikapash pa ka na ki Genesis, kita fong lalulun na itena, me mo shop toluma sito ni Jesus, ike me itena kem da kelle tama. Matuluma jibel etam, fine Jesus pe. Majbel kya pa? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Ndaldala me, pangan masika changke. Pal changke puklan me to sapton kon mo. Kontinon ka lang nalito kaya me kumekang, me kumenikum. Pangan kanon may shof si malfa. Kung finrangan na kanda pa me, kung kami emotional scenes si. Kung non ko, kung umura, kanda pa me, by the renewing of your mind, finimind mo man pe, il panawin, is kumyang, kanda pa, kung mo na sang masingan. And that's once and for all surrender. Manu singan na nakluman ko yung managaywa. Na pensi mamanagay yield na singkata. Pangan masimen paman, a living sacrifice. Is kumyang kumin masi. Kila kilaming mo, not even a member of your body. Let not sin therefore reign in your mortal body. Kanya pa, isap na manu sin guluklepe. May taray masimen salangan para na kanaus la makaul si kiyang ngona. Present yourself, man. Present yourself to God as those who have been brought from death to life. Shrek na kalimila. Moit lamay kumle mo kumisam gan. Lamay kumle mo kumisa na mo kumakulya. And your members to God as an instrument of righteousness. Or yung pangan mo muna mo na kaywa. To God as an instrument of righteousness. Or yung pangan mo muna mo na kaywa. Eko si pasano ko yung Finalmente foto na siya, si pa na kamay kaya siya, kung gilagay ka taliki device ma on electronic device nito man. Nagilaki lang siya kung isang puklan room sa tas nga luwas siya. Siya kan kaya siya ready. Kimaingi, matlili elele, kishupin pagotin na laplan got message. Nga kaya vesuos, kosinits ko siyang sipen na nasin got. Ay na siya mo kisemo, matal, may akin sa wayel. Praise God. Iti pa mo Paingi, kung o yan ali paingi, mafal ko na raw. Really fascinating. Iskin ko na kami sir, may tagawin ko, kung ko kimoching, it's really possible can have a victorious life. Mauta ko na sir, kan yielding la siya bangay. There must be in all of us, kahit sila kayo sir, a believer's life, may taga we Bible study ngayon, a final and a complete surrender, naging mo in Christ, kung is kumyang na kaya. Kung ko ino kumyang, lamay kumle, na ingin na, is kumyang. Tingnan mo pa, another step to surrender.
kan me pa, kan fli kum yang, kan is kum yang, tekish pin kum wo, min me. Kung finis kum yang bad in Kentucky, the longer we walk and identify our life with Christ, the deeper our fellowship and relationship must become. Inte kanda fong na masing eh. So mana kung kapash na kayaan, pasot kalo mo. Fit manas pa usot kung kapash na kayaan, manas pa kalo mo. Na pinenwo pa kung me source mo, pangit mara kung kape. You are only as good as your foundation and what you put your life in. Kung sista pelum ki mamanas, na kalo man pa mamanas, kalme pa, mamanas siya na kalo na pa ikimukli kumo. Wala siya makumsang pelum yop na ke, that's where your heart is, that's your treasure is where your heart is. Nagirumil fang eh, il fal ki la kelmi na sif ki sapta on course, pa singal to dutar na sif, kahit sinagaywangan. Once and for all. Once and for all. Hot na fun na kain. Inkain me. Orela, may kasi mo si pakong. Kung Amen. pinchat na orela sila lalo mo siyang makumsiya na tikaat, napangan may luto tas kung singyo. To be sure, we daily surrender. Lain na kayo kan surrender mo mo. Lain na kayo kan nakita. Your relationship with sin is one thing. Makatinakten ka nita lang na paila. Makulog at tisipan lang ka. Tikan mo pa, kung kan makulog, manit tisipan lang ko. No, you're free from sin. You're not free to sin. Kung diskosak in rip makulog. Kung sikosak lagi kikan rip makulog. So to begin with, may si mano si lumungan in temple si. Kan mo pa, ibin mano si lumungan pa me. In shrimp. Na in shrimp window si. Na may matawut na leo. If that's your temple, or you're the temple of God, ilkiurik magkana fon na manusingan for His glory. Or a Paul sa Mosla wrote that the body is also God's too. Inte temple sim kay fan na, kat kafin mo rik masi, kat weapon silan ka. Weapon silan bakat pakong. Roman ko singal tulu. Shkiridi, Roman ko singal tulu kandi ke. In fact, like alam na pa eh, pangan kasi mit malfak, healed. He's kumyang. Iba ka katin na, iba ka Jesus yun na nano singin. Mayoro, ilinin na, mayoro, ilong sikden kan sang na sila. Ready pa singal tulo. Ako wasin tiye pesang katay na land manuwas na ki makulu. Inore makunyak na ki shipekulu. Ako Amen. wasin esko sang si pena na singkat. Ay na ilo sa uta kaliki mi sa na ki mo. Oh, Esko sang phone na sale. Inore makunyak na ki shipesi was. amen. Urik maganda, healed your body. Dapat lang kay Rick Magan, members of your body as a tool for building His kingdom and a weapon to fight the enemies. When kung temple si, o kung days kung yang na fun, and then you're not a weapon. Kaya me pa me, kung may defensive, mga fan na not offensive. Kaya me pa, kung may li kung yang na kantigulog, o kung di kan line magulog. Muling Christine manasi, pakansinsin kin kung konsom na kiyan si takulukle. Muling Christine na manasi, te kaalim si, ki Christian God, pamul si masinsin kin kung kanbuy may kuluk. Kung vini ki so kasan God, Solomon nga, itva mo, may kabash na sin may kuluk. Naisip ba mo, paano mo siya may tapili siya, may kuluk pe. Pinimtan ko siya, paano nalunom siya man. Nang menon ko, ko, piye magdero. Ilvin va mo, kuden te sum na rin may kulu, ay mo kuden pa nga may ninorosh. Meron el fact is sokas nga. Na may kiktin may lututan siya. Sokas il the commandment of God. Sokas il principle and concept. Kung rin mo kin fan na kin fireman, fan na kin kay sipel. May tipel na kayo file kan rin mo kin may kaya, na may singi. File kan rin mo kin mamerki, ni Kosrae. Although it's not law, it's a fall. Power at drunken na siya misi, kuden yield your body. If ako may na ganito, if ako may na kan yield na kimasin na.
Na mo naman asi, kat fin mo Christine, katala defensive, kan me pa, asin nga siya nga na pa'y fact, nga asin nga fact la magulo. Oh, kan me pa kumparelan. It's time ke, kat treaty ke buklan si Luo Korin sapta singaul. For siya, stoli ko limego siya kaya. Itip yang kum na rin mano siya through Christ to do good work. Kum te maula ka na rik mawo. Kadang te muli kum na kan rik mawo. El muli kum le kan rik mawo in Christ. Meaning, rik mawo apart from Jesus, ilwanin mawo ke. Inte kuluk ta siya. Inte ko'y nagpahimu de la lash kasi sinagaywa na kumete mo ulkalim sinisin mo ito. Na panagkitain kan like. Kat fin temple silan God, kan me pa, kat matala katala no nas, kan me pa, kat Christian na katala na nikud ma. You're not a weapon. You're just a temple. Narakilakila mi na siya singing eh. Magadan ko yung kalam kaya pa. Yielding our body, iskom yang munumana kaywa. Everything that God had placed here, muluman ke. Kumurik makina ke. Pangan mo pa pala siya ka na siya. Inkandi ka tikitan kandi. How we yield to this. Bible already permitted in moment. In fact, la may who permitted God to take and use their body and fulfill my wupe. Kung bindali kay Moses. Kada rin maging tao, sikal sa kulala. Inkan katang na Egypt. May asya siya. Na David. And his lang. David ito may pusi. Pero kin rin maging malong na kipen mame. Kadil sa nang siya lang rin maging na. Fall na ki. Il rin maging katang na Philistine. Na liyan mo lin may tingay. The tongues of the prophets. Liyan mo like Paul. Il rin maging niya rin kanmen. Who's the gospel in a city, one city to another city. Inkan proclaim gospel singing. May atom that John might stop in there. It's so visions of the future. In trail long ma, might some dream in long makulu. Pal ram kenge. Nangunggan di na pa. You can also read Bible of Likia kainin ma na pa rin Bible of ke. La, ano nga faka? Either makulu control the mano singan, ka either control the katil control the masingan. Atrin mo tong mind luman, in trail, art luman. Kan me pa. U art luman, one walim to siya. In trail lang silang yak later. Napanang me. Kung kan temple si, awin to sim tay kek, long yak magulu. Long yak kaskulu, long yak later, long yak tidi, long yak mala. Pangan ma, ilmara, ilmame, na fon na. Ipokit kan heal. Why are we to yield this? In moment, Castolo yan already again. It's favor, freedom, and fruit. Ipokok din kan iskat yang. Ipokok din kan kisya kan katyang may kisya mo na sing God. Kita read book lang ro. Masimitan mo. Pensi mo kumis kumyang o. First nga lako, shum sapta ko siya lako. Na mo kumeliye fako wo. Kumeliye fruits. Kumeliye. Tamasimit magteriti pa. Pensi mo kung submiti mo lumo. Maanak kayo ang siya mo to matrin to marto manincho. Maanak ka niyong pong mualum. Uri maginya na kaya yield. Na may sikya. Long with masingay. Number one, room sa taon course. Singa na po siya naging singa may course. Favor lang ng kadi dito. Makulukin tia lemi ko was. Tako was tia mo ulye masap. Ye langkalang langkat. Nami ye ko te ora makulu. Mayin ka tia mata ye masap. Ye ka langkat. Mo tia oinye. So singa na may course? Daria? Yes. Singa na po singa na may course? Yeah. Okay. Amen. It's my favor. It is because of God's grace. Because being grace like God, but is katyang na sin. All it proved that we are not saved by the law. Meaning that we don't live. Katim tayo masapak, wagit ka. The fact that when mapay siya agad mula kay grace like God. Na grace like God, ito na siya, excuse siya kan rik magulog, tabak lang lalo rik ma. No. It does give us the reason to obey.
Usi şüphe ulaşten kaynağız kat. Maguluk, masapa, ilta kayni fash, ilta fashion. Del sam ke si korin sing alime kosh, lam galon korin fako. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Manungan pe nagaywa ko multi masap, akwa, na makuluk pa iwiyan pe. How dramatic masinay. Na parang confirmate sa marala akwa kimuluman. Orela mo kung may kwe, nga veritin pa pala na kaywa, nga kung finarakan siya ngay, kumikis na man enemy siya ngay inshita lay kung. May kumtikan ralo lay laki, grace and God konito, pausot na siyang kalim siya ngay, kan mo at liberty, so that you can live victoriously. So it's freedom and like favor. Malungan ti ko in fashion. Pension na kumukay akwa, sin and law, they go together. Kung namak silog pangan, mo pa pala kay si Corin, singal me kosh, fos lam ngalon kosh, kaya ridik din mo kay natpay. Now that we are not under the law, but under grace, sin is robbed of its strength. Kanya pa, when the call us you. Ilti siya mata, ilash to siya, ilti siya. Ilti siya aguluki ko. Singal me kosh, lam ngalon kosh. Oh, si Corin. Ang alon. Manayin ko natpay na siya ka di mo. Bensi mo ko bis kum yang, why war meron is kum yang favor line ka tetan ke mo ko man. Kung vinke favor, mo turik man na sin may. Mit na way kumina falye ke long silan may. Mit is ta pelo mak long na sin may. O kung tilila me, pel na kayo ka tak long na sin may, turik man sin may to. Ka tak kilig bila. Maluyan na. Kung dito pala klang lang ka. Na men, kung gitsyo na raking kolom. Dat nila ka tangga siya kung. Katrani long with masing $10. Sin and law go together. Di ko yung tafong na masing. Fin pwepalo fakla, nagdain karangin ka tiki masing. Read. Praise God. May enwak lan mi sa pamakuluk. E kolan makuluk pamasap. Ni, taltakay ni. Kolan makuluk pa me, masa. Since we are not under the law, but under grace, sin is robbed of its strength. Kanya pa me. Sikiyek le ko, onayin kong sakay kong is that taktak laliki. Wangin na kola, ilash to shock, wangin na insang nandan kay kong. Wangin mapapala kami siya. Na pangin siya mawo ito ko, kiped siya makum hiyo, ngulo mo. Mga nagaywan, bueno, tinwano mayak lang na sin mo ito. Bueno might glorify God. Amen. With fact, yes, to pay, you mean, pangin mara, favor lang God, freedom, kat manasa, man me, kat finaklang na sin mo ito, na pangin mara, kat siya, kat manasa. Na chikosok, kung finlang si chikosok si mame, ti chikosok inralang sulong. Chikosok si mausut na siyang kung ti siya ripman sinmate, kung ti siya kuyakwak, kung ti siya defensive, na kimuling Christian Loman. O kung me, you're at liberty. Read this kalan ko sa kilongol. Siya kasi kinain kandi. Number 2, lai fokumil, favor number 1. Number 2, chikosok freedom. Lalaki lang may master and a servant. May claim si, may claim si. Relationship like that. Tatlong? Kusito na la, kipel si kusis kusang si Fena, ay na mit ko sin ako si mit, kus mit kos na sin lame sa kus ako sa. Kus fin mit kos lan makuluk, kus mi sa. Oh, Kokus fin mit kos na sin God, e axol, na ilefa axibos wow. si kukus si matan. Freedom. The shakta kulana sin God. Damit, kung may cause na kimakulu. Inge, kung sa akos mapaye, malitiya kos ke insiyos na phone. Amen. Kung talayak laliki kolan makulu, kung may cause lena kima suwas was. Kishipin shikle kalim lowos,
Ngay uri makinkas makus pala ilong. In pelmeta, kos si fena iskos ang na phone. O na may kos na kila mafok fo. E makulu. Sa mana kishipekulu. In la masa na. Kos inina in iskos ang na phone. O na may kos na kiswaswas. Sa mana kishpe madal. Kipel se kos ta may kos na kimakulu. Kos ta skosok di kimaswaswas. 20. 20, okay. Ngay, fatling kan gari kat may tanga mawikan ngay. Katay na makom patati na kaya ko, akfulite kaya ko, yield na kaya ko, iskumyang na kaya. When I see it, whatever you yield to, it will become your master. Fin kumiskumyang ko na lananon ko, self, ko katan ko kumyo, kumbay master lo mo. Kumiskumyang kan man sinwit, urik man na sinwit will be your master. When I see makom yield na kaya, kung makom iskumyang na kaya, that will be your master of your life. Nakon na po nagtenkan ni mo, room saptaon ko, Sister Rosen reading, room saptaon ko, pasingan niya si mal reading, ang lalaki namin na, may Christian na, they ought to be a, me, intelligent and ingan, take key sentalan, na sinlain, ingan me. Then makain kalan sabi, may manulad, muladad, in my honorary God. Namdali mising, may boss mising, anong yung afakpiya nga, mana pa sila, Fingat tita malas maurik lang Nagdeni kun pa ng kita kos kan me pa. Kita ki wula, kita ki aru, kita ki ma. Ang kita non ko, kami mga tayo fat fing aurela. Post le mga non kayo isang mulan. Langgan peptides identify na kemise pagpagili mulak lang chisa tel. Eme data may fat. Eme kawak lo kay fat. Kung at fa na may ratle. Hero kat fashion, hero kat kulukle. Kung at fa na mula kaya na di, kamula ipinensi. Mga at fa na lang at ko. Pa mo siyam blas huye ko. Ash, kain kuluk magde kain taran na kem tala. Ash kuluk maliti kumyang kanauliyak. Tasyo, ash kuluk mais kumyang. Nakimisepe. Edvamo, for this reason, many among you are weak and sick. Kumte misa tarak me. Kumata na kayo, kumata na force, kumata na hilya. Ash makuluk. Mateis kumyang konmise. So kung may matakayo ke, kung may aldan na cause, kung may aldan sa per, o kung namol. Mapay pala killing you, there is a sin unto death. Nan mo me, as maguluk may isang may tapen ki mise sa mise. Siya John sapta limikos, ilkan gashigat ke. Kung matiurik man sin mo, kung matiurik man na kimul, mamay taki, may manaw pe si pangay kon kain, sin kin kum kanti kulu. May kumti sin kin kum mekan kulu para kum mo. Jesus el mise came, el mise ki maguluko. Kan me pa Lorena tar wan maguluke, si la mise ke, el chapla. Narokon ito, as maguluke uskom na nakimise, at maguluke ora kung mas na, kumemta na sa capas na, kumemta na kayuke. Pa pala pa wisin na church kaya So there is some sin ma, kada mas maguluk may teora kung mise o pangit. O kung may kayo, kung may kaskasya, kung may shangamoy, kung may unforgive mo, pangit kuluk may ora kung mas na manas na ni famise. Si John ni Bekos, singalit ko, kata nga ni reading, siya reading. Pasikas, ash may tolu. Si John Limekos, singalit ko. Okay. Limekos, singalit ko, please. Rate masisi was nakiwa oy wala naki makulu. The shokta ash kainin makulu setya mana ke mise. Mm-hmm. Amen. Aż mogę się mać, ki mise.
Na mega da mana ki maguluk mai temisel. In fact, tariki si korin sapta singal si kan dalong ki pelin lot sa pa. Ka communion. Dalong gel Samson il tina yield. Se lang na phone na katlan rip makanol. Na may sikya. Ay me. Patatyang naki-ikwa singa may sikya ke. May sikya lang ke. Mise. Pangit maguluk na ki mise. Churches sapta singalan kosh. Na si korin sapta singal vostol ngulit that moment. For this reason, kishbe sinye posyu sin manas il mas los patatyang nakimatul kamise. Mitalan po himself refused to put his body to the Lord. Already maging na members, already maging na manol. Ano ka na po na kahit siya, mansin mitalan po ipe. Already maging na manol siya magulo. He is danger of being disciplined by the Father God. Nakan me pa me, ekan managimise. Ekan managimise. Liye iprusapta singa lu. Shkeriti iprusapta singa lu. Foste mekos na kiye. Na kung pinurik man sin may, kung finlong na malong masabal, kung pangima kung sila, kung iskum yang na kya. Sa ako may tagak yang ma, kaya ko siya ni ke, na upe. Nagdariti books nga nagkikten ka daw. Arspel si makatle, disiplini kung pangima isikya ko. Na instruction mo ka na siya misingin ngayon, kada accept it, foslong tuloy kita pa riti ta, riti. Pangin mata ko kaya fruits kaya, long sinagilong tuloy. Pag ready win book na ni Pro. Shki ready Pro. Singa lu, what's the makers na gigya? Di makers na kaya. Ah, Ya ko small ka na kasi ako sa kadil fat na sus ki ko manatal. When na dik kumin arilena loeng ki pelle mil aksuwase ko. E kumin tien se to wash ki ilkay ko. What's the makers? Makers one Nakiya. person yeah, out. Talay mil aksuwase mait na kay wasay lang se. Praise God. Sangkay na selos na kay wasay is dain manatal. Praise God. Kusin matayang makuus kayo ke. Ay nakailan si Papa. Kayo Yes, klowasan akalay nila katilorik origos ay nama nato. Wow. Miye na orsi tali mapapa tama tiakay. Fin tiakay yakos ay nakiurik na sintadik natal na kayo kalme pa kos tiama natal na pay. E kusa na taimti. God Finland kom nakipapatamars fin fellow ilus kai got ekat sanakaналus na oinge arilena fal katinak posiseli kat na sin papatamarsin ngon takatin mo Amen. Note, that can note for years and Chaplain for years and Kidan Gandiki, long sissingan. Il Kaikatak Swasikat for years back. Beside this, we have an earthly father who disciplines us and we respect him. Shall we not much more be subject to the Father of the Spirit and leave? Liye? In fact, na pa na church kalamising. So masap na my fago. If you serve a master, if you serve a master, you can expect to receive wages. Pangan ka lang sa katlaim sila, Jesus pangan. Lungon sinagilong tuloy mga siyam kaya nga sin magulo ka el molin magulo pa me minse nakadel moli pa na siya urik malasya mention ki malasya holiness and everlasting life mol matulasya we produce fruit that made us ashamed kan me pa makataramit may kanya ka pero kimul sa in Christ ngayon kad uswi fa ko ma-glorify God, usi ngan na kimula siya svena. Fa ko ngan pangan mawuki kung iskum yang. Pangan kya septalar, iskum yang. Really, for long sina kilong tolu, please, Rose, finish.
Longol sinagi longol tolu. Pangan sapla lash ke buklan rom saptawan gosh. Longol siye. Mabo fa kya kos the is ke kos arama kos may kinkenye. Saplayin mayen misen. The shock the inye kos kos aklaliki makulu. E kos may kos na singkat. Amen. Mawo ko sa is pa si mo second yak yang na phone na singkat. E saflay ye mo mapat. Wow. The molin makuluk pa misa. Emerkitelan God pa mo mapat during Christ Jesus name lush. Shrek penat Jesus Praise God. pakachampion. Quando riti alle cali room saptawan gosh for longol tolu. Ilvamo which me longol tolu ilvamo for the wages of sin is stay there. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Fingers kikten kan wo kamatan without Christ Jesus. Pangan mayasor na siya kite Kosrae ke mayasor. O ibinta ko ito na mga kay Christ Jesus. May WhatsApp na sila na kipuk. Rome saptawan gosh kan. Elmo. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. May tamdavat may apply, manisin may kuluk, may tole. But, kita nito, it's also a warning for the safe. Mapensin may maulangan. It seems na it is written to all Christian. Makuluk may som, iskom yan nag-imise, makuluk may te, iskom yan nag-imise. No misingi kikatash ke, pugsingan misingi o. Now that we know this truth, kometa, kom fligom yang, komiskom yang, matulungan no pon na, el kashakong, you're healing yourself, nag true life, nag makadil kayan, na misingi kot na pon na, ndali, shamram jiki, Luke sapta singal limikosh, ovo singal sinagilong lakosh, el sham kifaki, prodigal son singan, sham na paisi mariki, sham sepa, talik si matole, na pai patalik si matinan kamal tole. Prodigal son siya na pai masima rajisa siya jowana pa, talik si mamta na urun tata siya. Kan me pa, mait ma pornikin. Ilko yung tole, ti tole al tole lunloma. Pangan tole si mailya, aso remeto. Kon tole, ti tiyak la kum tole. Min me, siya nyo na kiba kumash kialu. Talik si Ashlom, matana we. Natalik si siya ang tapan na winin me, ilstelelen som, he just decided to do his will. Malutut kaya kay what a shock. Il sumni kiloma, ikuna kilak me parya siya na, ili na pa itafong lalala. Deeper means slavery. He was the slave of a wrong desire. O nakot pa na, we can become a slave to a wrong desire. Min me, kilo man na layok, leleni pa ng kume. Tanatikom na pa kilan may, mamit fact pa kum ki. Or kung slave na ke. Na may sikya ko. Become a slave to wrong deeds. Na may sikya, finally, slave na paisik, matay ki mo ng pike. Na may laro, kung nailag siya na kil, maklaim ka ni tek, no, that is father. Not a God, but his father. Laman na siya, nito na paila. Tapalang yung timuli kong nakishping kong wo. Tapalang il temolikum na kishpen kum kulupe. Il molikum na kishpen il palang siya. When one in kilash mo ito. Nakikat follow na rin kag ngay. O natalik si matao letter rock. Since na payi, kilat na talon lomo. Kat may pornikin si kato letito. Talik mata siya. Alanupin na naklalo. Manintito. Lamalal. Or I'll complain pa ng sin papaseba mo. Fininanis ko kung di pa flaylan siya, nga niya party week awak lang eh.
Napapansin ito mga fact na sila. Minweng nito lal kaya pa nangil may cause si nakikilala. Ito lang taliksinting God, taliksinting papansin. O ano ko misingi? Kaya siya sin papansin mo me. Finenenis kumte pe usin siya. Napapansin ito bukta mo me. When malum bakal ka na fonse. Malas paulay lang na kayo walin pa pala. O dito la siya. Pwede kat cause na ki mafela sing effect na siya. So pangi, kulon sin kat ko naksapila buklan Roman ko spelsimit. Katorela ko naksapila. Kasi siya nakaiwala siya. Kita taga review na ki next week Monday. Ingay long Rani na fon nagsinsyak. Wait na nga mga Bible study week ang usik sinsyak luman ki next Monday. Na misingi kat sapla ki buklan Luke sap taon gosh. Nagdesyon na kiksinsiyak lash na kaywa. As sinsyak la. Pero nga flila pelum tala kiksinsiyak lum tala. Sumasa na fon na ki next week meeting lash. Na pangi sapla lash ki kasi nga along si fakula malam sin. Wait na kayo ma koin sila ko we Bible study lash ki kasi nga koin wala pelan in koin taga siya na Romana wuwusin na siyong ki kasi nga flila kasan gading kasong ki Bible study si may plus na ki malam siya nga pangi na siyap ko tagsinsyak mga lang si konsumastaan pangi. Sinsyak number 1, may kalmen baptism. Ash meaning luupuklan romila kita yan na church. Kinenggan kalang kaya. Rom saptan. Kisinsiyak na napon na. Managi next week. Kung tapok. Kung na kumusta ka na. Kumuspek sinsiyak luman. Number 1. What is the meaning of baptism? Number 2. Ifoko actual slangat na gimula siya. Ilorela mo. Relationship mo ulsi. Ifoko actual siya lang gat na gimula ko mo, ilorela mo, relationship mo ulsi. Sinsiyak si pangan. Umdal siya kaya malungan. Number 3, may koin sikat na sin mo lalvong isi. Elfinde surrender. Mo like a medal na fon na sin Jesus. Siya kumis kumyang kipa siya mata siya. Nsyem kum so nais kumyang kalma pa. At tinutong kum siya na liye. Kain TV mati falcon liye. Insyem kum saan na kisham siya mati falcon long. What might happen? May koin sikya. Fin kum siya nga. Ka-refuse, kan surrender. Munum na fon na sin God. Number 4, if akatin lang siya rip magkingkom, munum. Meron lang yung maluwag mong kanfakya at lutut kebsing. So pangan, kasinsya klash musingya. Kasinsya klash musingya, na kumeus, liki puklan room na phone na fuloka ki mande of inash mol along silang God, na wipe nagsinsyak luma siya ngati kayo nito kaya kumlang siya tagasiyam siya. Kasinsyak na ako slak pangan. Well, as mga tinawala kalang ki mamdel nagiksensiya ka sa aplas mo singe. O elefine, o clean. Ukabe, Una, una, o kiksensiya ka muna. una, Okay, may tigas ko yung yura ko. May tagay ba? wow, Okay. Kung ka yura, Rose, God bless. Nga pa May tagay nga. ba kayo? Kung malap ki Bible study, may tagay ba? Kiksensiya ka Praise ako God. Talusta ko, kaya may nalo mo na pa'y mapapalangin. Ako lang na siya, nag-yes, nga na pa'y.
Lon singkat ke. As na may tinrumo. Lang siguro nga di fakay. Mako Name. make sense exactly wa. As may sinjak sukyak sinjak lua. Yeah. Eh, Ngayon, so, video recording. Oh, Oh. oh, Di okay. mo nga, Okay. Diyos. Ngayon na, may secret eh. Balik to siya dyan. Okay. Kalbo pa na. Kalos, clean na rela. Kan Yung first aliye pa na. Nas na friend ko. kaltari nga mo Frankie Lenas mo sa nga si Axel. Okay. Agil par, kilutu te. Yeah. Oh, hula malap. At plus, kilo pa na ke. Ali kong talan. Siyempre, wigat. Misige nga eh. Kan video on. So, bukan niya video naman di ako. Multimegos na. 50 megos na. Video. Okay. So, kulo clean na. Kulo, may nakiwag ikat kain. God, no. Pinakumti kain wala video luman to siya. Nakafak kulo kimta kita siya. Nalong si na si Pepe ang atin nalalila siya wiyara nga. Kuflay na tracy na may nakiwa. So, may na maash nga pangaling clean na yun at sa Frankie. Sister Rosa. God bless na siyong dahil. Kulo malap ki. Kat kanda kayo ni wala Bible study. Si Mitlas na ki. Nalim siya. Nagdetari. Sign off in a minute. Nagipela siya pang epekten tartui. Tataktam taklash missing pero kdesh kilak takantari mudak naki 5:15 next Monday. Pinako. Wala. Okay. So pangisap na lang siya. God bless may nagaywa. Shalom. Mr. God Shalom. Mr. God Thank in you. wikum del kaywa. Mong na nawusin na siya dalawang kim tul dalawang talan. God bless. Katabashi pa osun. Kat sign off. At least, Wala Yes, po mo. Ay, mo, no. Praise God.